uyu mugabo ndamuvugaho amagambo abiri gusa meza. Ijambo rya mbere ni ukuba intwari, kandi umuntu yopfa kuvuga ariko njewe ntitwatabaranye, ariko nabonye hatabara kandi nabonye hadutabara. Yari umugabo w'umutima utaza wishikura, ariko ubwoba nabwo abantu bagira ubwoba bagira ikibazo. Nokuri ninde mugore harya ngo wavuze ngo kugira umugabo w'ubwoba ngo yo mupfusha akaba umupfakazi. Umugabo w'ubwoba ni gito. Nokuri mushaka muzamureka, turi n'abagabo, icyatwisa abagabo turi abagabo nyine. Yari umugabo ukomeye mwabagabo mwe, w'intwari ikomeye, w'ishyaka, ukunda abantu. Icyo ni kimwe. Ijambo rya kabiri, yabaye intwari mu kwemera. Yemeye vuba. Twarabanaga hariya mu Karingi, twagiraga ikanisa ry'iwabo n'iryacu, abangikanye niyo twazaga duhana amayinga, bene uko abantu bahana amayinga. Habaye iminsi itari mikeya aremera. Amaze kwemera yamavayo, yamakura. Hari abantu baza bahunahuna, akazagenda agira utuntu twa forode, ntiyigeze ahunahuna, yamye amasha. Ndashima Imana imugiriye neza, tukaba tugeze ku ntambwe y'abinagana. Imana ihabwa icubahiro. Ubutwari mwavuze nje ndabubuze. Twarabanye nawe imutunda, twazaga tugenda kuri Patro, tukirirwayo tukararayo. Temugerega ngo biroroshye ariko bageze igihe batari kumwe, ariko ni jewe twari turi kumwe. N'umunsi nyine yaje yagwaye, twari turi kumwe. Nukuri yaje ababaye, twaramusuye kugeza na hano turamusura cyane nyine bikomeye, no kugeza arangije turi kumwe. Imana ihabwa icubahiro. Nukuri muzehe yaremeye, aremera bivayo, yamayemera aremera. Abantu ubu ngubu n'umunsi twinjirira mu ikanisa ry'iwabo, twarashitse turarira turavuga ngo muzehe ntahari. Urubunga ntiguzuye kubera kuko muzehe hatahari, ariko yaje kuhaba urubunga kera ruba rwaruzuye. Uwo munsi tugira agahinda kandi twumva tugeze kuri. Yesu ashimwe. Nukuri dushimiye kuko muzehe apfuye ari mu nzu y'Imana. Ibyo ngibyo tubishimiye mw'Imana. Imana ibunkwera umugisha. Kandi ikindi yakoze nukuri yari gapita wacu w'umuhana yacu, imihana yacu yombi yari gapita wacu. Yadukoreye byinshi tutobona uko twovuga. Yaraduhagarariye nk'umugabo, yadukoreye ibyo abandi baza bakora, bisabwe ahandi hose niwe byagaza biserukamo. Tasho na kimwe yagaza turenganyamwo. Twembi twari kimwe uko turamahasha, twararushe tubikanisa rimwe. Nukuri muzehe yadukoreye byiza. None Imana imwakire. Yari umubyeyi wacu kuko babivuze, kandi twamukundaga cyane kuko yaragira amagambo make n'ubufura bwinshi. Umunsi bambwira ngo muzehe yaje, rero babanje kutubwira ngo aragwaye ruguru ngo kandi afite ubuzimba. Je mpitangira ubwoba bwinshi, ariko nanga kubwira bagwa kabuba. Je ndavuga ngo ahari wenda icyo kizimba kizamubira mu igari. Ngira ubwoba bwinshi cyane. Umuntu na telefone ni mukuru wanje ba Kampala. Muzehe amaze kugera hano ndaza nza kumureba. Nari mukumbuye, nari maze imyaka myinshi tamubona. Asohoka mu cyumba, asohokera ku nkoni. Ndamubwira ngo ihangane ngo uhobere. Ndamubwira ngo ihangane ngo uhobere. Nari ngukumbuye. Ararira. Muzehe ndamusura, yaratarabyakira kuko wenda atazakira. Tuganira amagambo makeya turataha. Ngo bamujane ku masanga nja kumureba. Sanga aho yamaze kubyakira, tuganira amagambo menshi. Ndamubwira ngo uzutunganye ubugingo bwawe kuko ingwara ufite. Kumva ko nanga ngo kumutera ubwoba. Ti ingwara urwaye hariho gupfa, hariho no gukira, uzu kumutunganya ubugingo bwawe. Muzehe turatandukana, ibyo yambwiye ndabitahana ku mutima. Uke barambwiye numva ndamukumbuye, ndavuga reka nsengaruke. Ndasandagaruka.
kuwa kane washize sanga ararembye, arambwira ngo arinje umwiyegamiza, namwiyegamije gatatu ariko mpaye murambika. Igambere ngo mwiyegamiza, arambwira ngo simuve iruhande, ngo nintambuke ngo mwicare iruhande. Ndicara ngo murambike ngo nje kugenda, arambwira ngo yegaruka wicara. Ingenzi zitatu ariko antangisha ukuboko ngo ningaruke nicara. Ngiye gutaha mpagarara mu cyumba, ndamubwira ngo ngiye gutaha. Abwira Mamdogo ngo niyigire ngo ambise ngo nze hari ikintu ambwira. Mamdogo arahava aranyongorera kuko ntiyarakivuga cyane. Magambo yambwiye arayambwira, ndamubwira ngo genda utunganye ubugingo bwawe, tubona ko washize uri amagufwa ariko umubiri uracyawurimo. Niko namubwiye, uzaza ucumurira aho uryamye, kandi akantu gato ko kuza kwinjira ijuru. Tuzucumura nucumura wibuke ubwenge bwo kwirega. Muzehe uko niko yabigenje, narahavuye bambwira ko yahamagaye umuryango arirega. Katubagezeho umwirondoro Nyakwigendera. Nyakwigendera yitwaga Ndangamyambi Binagana Elisha, se yitwaga Sebihunga Matayo, nyina yitwaga Nyiranzingo Ngerina, wakomokaga mu muryango w'Abasinga. Nyakwigendera yavutse ku itariki 15 z'ukwezi k'umunani mu 1953, avukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Minembwe ahitwa Irundu. Byaranze ubuzima bwe bwa gikristo. Nyakwigendera yabatirijwe mu itorero rya Methodiste Libre mu 1969 muri Kongo ahitwa Inganji. Akomereza umurimo w'Imana muri iryo torero, ariko aza gusubira inyuma. Habaye mu 2009 mu kwezi kw'icenda nibwo yasubiye guhindukirira Imana, subira mu itorero rya 5e Serpa Centre ya Bidego, naho yakoreye umurimo w'Imana kugeza ubu arangije urugendo rwe rwo kuba hano mu isi. Kwigendera kandi yanagize uruhare runini cyane mu iterambere ry'urwo rusengero yasengeragamo rwa Serpa Centre ya Bidego, kandi yari n'inkingi ikomeye cyane muri iryo torero. Nyakwigendera yashatse mu mwaka w'1975, ashakana n'uwitwa Rakiri Nyagazura mu muryango w'Abanyabyinshi mu nzu y'Abadogo. Babyaranye abana 11, abahungu 5 n'abakobwa 6. Babiri muri bo baramubanjirije, abasigaye abana 9, abahungu 5 n'abakobwa 4. Kwigendera asize umuryango w'abantu 47, abuzukuru 29 n'abuzukuru 9. Imirimo yamuranze mu gihugu. Nyakwigendera umwuga we yari umuhinzi mworozi, niko kazi yakoze cyane. Nyakwigendera ntiyakoze akazi kiwe gusa, ahubwo yagize n'uruhare mu gukorera igihugu. Yakoreye igihugu imyaka myinshi kandi aranakirwanirira. Karere ka Minembwe, Mibunda, Kamombo ndetse na Bibogobogo, aho hose amateka ye barayazi. Nyakwigendera yarangwaga n'ubwitonzi bwinshi, n'urukundo n'amahoro menshi, no kubana n'abantu bose neza. Aho yabaye hose mu baturanyi no mu muryango ntawe bigeze bagirana urubanza. Intandaro y'urupfu rwe, indwara yamufashe mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2024,
agerageza kwivuza muri hopitali ya Minembwe ariko ntibyakunda, biba ngombwa kwaza ino kugira ngo turebe ko yo kwivuza mu bitaro biteye imbere agakira. Hageragejwe ibishoboka byose kumwitaho, yavuriwe mu bitaro bitandukanye by'i Bujumbura ariko ntibyakunda, biba ngombwa ko asezererwa mu bitaro. Habaye ku itariki 30 z'ukwezi kw'icumi saa moya iminota 10 z'umugoroba arangiza urugendo rwe rwo kuba hano ku isi mu bitaro by'ababikira i Gasorwe. Yakwigendera akaba ashaje, yari afite imyaka 71. Tukaba tumwifurije umuzuko w'abera. Reka duhaguruke twese dufate umunota umwe kumwibuka. Murakoze. Arakoze maze kutugezaho mwirondoro wa nyakwigendera se cyangwa tubwiye nyakwigendera uwo ari we. Rero reka dusabe umuryango wa Karundi bahaguruke twese abashoboka. Hano ni haba hatoya abandi bantu baze guhagurukira hariya nta ngorane, nimutambuke vuba kugira ngo tubabwire abantu bavuga abari bo. Ari mu muryango wa Rwakabuba mwihuse ubwo mukera mwatwaye umwanya. Twashakanye na muzehe muri iyo myaka mwumvishije, twazaranye abana 11 ariko ababiri baratubanjirije, twari dusigaranye abana 9. Ariko muri ba bana twabyaranye na muzehe narashitse nsanga muzehe n'umupagani, ariko muri bwa bupagani bwiwe muzehe ntabwo yantunze nabi, muzehe yantunze neza, muzehe yari imfura, muzehe yamfashe neza, twareze abana neza na muzehe. Imana ishimwe, Imana yangiriye neza. Bukeye mu myaka ishize muzehe arahindukira amenya Imana, muzehe amenya Imana, aritanga arayikorera n'uburyo bwiwe bwose. Ninje wari usanzwe mu itorero ariko nibaza kunyigisha amategeko kandi ari we wemeye nyuma yanje. Imana ishimwe yuko muzehe yamenye Imana ishimwe. Imana yagize neza, sinarenze yuko muzehe yoherekezwa n'abantu bangana gutyo. Nari narababaye pe, ndababara. Muzehe barambwiye ngo yarwaye, ngo indwara bayibonye, ngo ariko bamusezereye, ngo yazamutse, ngo yaje mu makambi. Nama numva ndiheba pe. Ndavuga ngo muzehe imirimo yakoreye Imana nibande tuzoyibwira. Ariko Imana ni Imana igira gahunda. Imana itazayitiranya ibintu ngo iby'uyu munsi ibyita iby'ejo. Yari yarateguje muzehe, hano niho yari yaramutegurije yuko azobonera rezo yo kugenda. Imana ishimwe, Imana yagize neza. Ndabashimiye mwese abanyagasobwe, ndabashimiye. Imana ibaha umugisha kandi Imana igumubongerera umugisha. Ndabashimiye ku mirimo mwakoze, mwitaye kuri muzehe, guhera ku bakozi b'amatorero bamwitayeho, baramwegera. Muzehe aritunganya, muzehe yaransezeye shagura igihangano ubusa, ariko muzehe yari yarambwiye ngo sinkamuririre, ariko nararize. Imana imbabarire. Shimiye Imana ku mirimo mwakoze abanyagasobwe, Imana yagize neza. Shimiye Imana ku ngabo y'abarundi bose, Imana ishimwe. Sinarizi yuko kino gihugu shoba mwabana banje bangana gutyo, sinari mbizi pe, ariko nshimiye Imana yuko mwaje kudufata mu guhongo. Abana banje, abuzukuru banje, abakwe banje bose nababonye hano. Imana yagize neza, Imana yatugiriye neza. Abanyamurenge abakwije igihugu cyose, Imana ishimwe, Imana yagize neza. Amashimwe yanje sino yavuga ngo nyamare kuri muzehe, novuga bugasha bukira, ariko reka ndekera aho ngaho. Muzehe aransezera, muzehe ndamugwaza, muzehe ndagaragura kugeza aho amperera mu maso
nibwo bwa mbere nabonye umuntu apfira mu maso y'umuntu. Jewe ibyabayeho byose iri haruguru data yamyeho ari umuntu mukuru w'umusoda, imba narabaye umusoda ariko yarabinkingiye cyane. Jewe buri gihe cyose ibyakaza biba, jewe ntibyakaza bingeraho kuko nari mfite data ukomeye cyane, nama nk'urukundo. Ariko kuri none ndashimye kuko mbaye ku munsi mukuru wiwe. Ngomani bose anze nabo ntabonye, hari abakoresha amafaranga n'abandi bo hanze bose, abo bose mubangerereho mubabwire ngo Imana ibaho umugisha. Imana iheze data iruhuko ridashira. Amen. Arakoze cyane. Reka duheze muri umunawe nanone musore ndabaze kuvuga papa wiwe. Bwana Yesu asifiwe. Twikirizanye Bwana Yesu asifiwe. Rero dushimiye Imana kuko tubaye ku munsi wa nyuma wa papa. Biragoye cyane kubivuga no kuzumva, ariko nta kundi kubera impamvu z'ibihe papa yitabiye hano. Shimiye abantu ba hano hose igasorwe, umuntu wese wagize uruhare kubwo gusura papa, abari hafi, abakoresha amafaranga yabo bari kure, muzabatugerezeho ayo mashimwe. Imana yoheze umugisha. Icyongeyeho papa ntitwamuvuga ibintu ziwe byose cyangwa se ibiguzi ngo tubirangize mu mwanya ungana gutya, ariko papa yadutunze neza pe. Jewe turabana mu gihugu kandi byinshi, hari bimwe navuze ejo. Yaranseze yageze hariya mu Kamanyura aza ku bitaro, arambwira ngo ndagiye ku bitaro, kandi hagati kuja ku bitaro hari gutaha no kudataha. Ndamubwira ngo ikizitokeza cyose tuzacakira. Nigiye yari hano twakomeje tuvugana ibintu byinshi, kuko papa yarinze arangiza aha yavuga afite ubwenge bwose buzima, kugeza igihe yambajije yashatse kunda mpuza n'abantu ba ruguru kugira ngo mwarimu w'ikanisa arebe mu gitabo bareba amadeni afite, kuko bari bahungutse batahe muhira bongera gusana ikanisa, baritanga kubwo kugenda bagura intebe. Amafaranga yari yitanze, nico kintu cya mbere yavuze ngo ayo mafaranga tugomba kuyashitsa ruguru n'ibice za 10. No kuvuga kuko papa yari umukristo nyawe, wavugaga buke ariko agakora cyane. Rero mama wihangane, abavandimwe bose mwihangane, papa tuzamusanga. Ikindi kandi ndabizi neza, ntabwo uzishwa n'umukeno, uzishwa n'indwara urwaye, ariko ntuzapfa uhaye wiganyira uvuga ngo muzehe yaje kubaho suku zogenze. Ahasigaye papa tumwifurije ivuko ridashira. Arakoze cyane. Gatwakire abandi bantu babiri. Twakira umukazana w'Nyamatungo, araza gukurikirana na famiye ya Joseph. Murumuna wa Bineza ari hano, araza kuvuga. Yesu ashimwe. Dushimiye Imana kuko Imana yatugiriye neza, twabaye kuri uno munsi yateguye. Imana ishimwe. Shimiye Imana kuko ari umugenga w'ibihe, igihe cyose ushaka ko kugeraho uzucisangamo, coba ciza cyangwa kibi kiza kikugeraho. Imana ishimwe kuko tubaye kuri uno munsi mukuru wa muzehe. Imana ishimwe. Jewe umunsi bavuga ngo muzehe yaragwaye, baravuga ngo yaragwaye cyane ngo bazomuzane ku bitaro, kubera urukumbuzi nari mufitiye rwinshi, nari nararambiwe ko azoza. Ndavuga ngo Mana uzorongore muzehe azoza ashike twongere tumubone, kuko muzehe ari inshuti yanje cyane. Twazaga tuganira amagambo menshi akankomeza, hari ibyo byinshi yambwiye nubakiyeho. Imana imuhe umugisha. Shima Imana kuko muzehe yagwaye akaza kwivuza no Bujumbura, tizaba ngombwa ko gumi Bujumbura bakamuzana hano Gasogwe. Imana ishimwe kuko muzehe yaje nkamugwaza, twaramugwajije.
ikintu cyose muzehe yazaga avuga ngo nkeneye kino kintu. Hari ibyo nazaga nje kuzana mukecuru akavuga ngo ariko nyamatungo kuko kuragira ngo ufite sobo ko kujya kavatireka tubizane uko yabisabye abirebe gusa namara nibimunanira nta kibazo tureke kumutera gahinda akafita atari gato. Shima Imana ko twihanganiye muzehe aya mezi yose angahe yari afite hano ntabwo twinuze. Muzehe yazaga twishaza akavuga ngo bana bango ndabaruhije cyane ngo mumbabarirega gukuza muri mukubona ngo naje sinjewe twamubwira ngo niwe wurushe twebwe nta kibazo na kimwe dufite turi bazima. Ariko kuba muzehe harangije uno munsi turi kumwe Imana ishimwe. Shima Imana kuko abavyeyi banje muzehe yarankunda cyane. Muzehe ngitaha mu rugo yakaza yari umuntu yazaga mu inzoga ariko ntagira urusaku akaza yataha akamavuga ngo singyama ntarabona nyamatungo n'abana akaza yashika akamaduhamagara ngo reka ngo nje kureba mama ko yajyamye yashika akaduhamagara ngo simwajyanye n'abana tukavangwenya agasubira ngaho mugira ijoro ryiza. Muzehe yari inshuti yanje cyane yo ku mutima. Ariko shima Imana kuko Imana niwo mugenga w'ibihe yabonye ko muzehe akwiye kurangiriza hano. Muzehe yari inshuti y'abantu benshi. Muzehe yakoze imirimo myinshi cyane yakoreye igihugu. Ejo bundi ngo bavuge ngo yakijijwe turishima cyane ndavuga ati muzehe wakoze biri yakira umupagani none muzehe akaba amenye Imana. Shima Imana ko muzehe arangije ari umugeni. Muzehe arateguye urugenzi rwe rwose. Ejo bundi aje gupfa habaye umunsi ko wa mbere ni batari ku wa kabiri nagiye kumureba hari Gasogo ngo amare ngo shike gucyanshikanye ibyo nari njanye arambwira ngo ninyicare hano tuganire. Turaganira nyine amagambo yari kwambwira ko nsezera ngo amare mbona asa n'uhwereye ndetse mvuze induru mbwira mukecuru nti mutabare mukecuru muzehe hararangije ngo amare akanya gato yamahembuka ngo amare arambwira ngo se ngo nyamatungo se ngiro nsanga ari ndamubwira ngo ari Bujumbura kase ngiro nsanga ntiyo zamuka ngo tubonane. Ndamubwira ati se kino gihe saa 8 ndamutelefona ze arambwira ngo mutelefone ndamuhamagara arambwira ngo ari muri vira ariko araje yavuye Bujumbura saa 9 none ni gice ashika hariya baraganira na sekuru amubwira amagambo menshi yo kumusezera. Ndamushimiye umwana wanje ko yagandutse akaza muri iryo joro yarayagenda ntiyavuga ati reka ndeke nzoze ejo. Imana imuhumugisha. Shima Imana kuko basezeranye na sekuru yaza hera ahembuka akambwira ngo singenda ngiro nsanga ataraza ngo bwira umwana aze dusezerane. Bukeye ngiro nsanga aravuga gusubira Bujumbura muzehe haramwangira tugenda uno munsi rekuzogenda ejo kuko yarazi urugenzi rwiwe. Shima Imana ko muzehe yarangije twese turi kumwe nawe Imana ishimwe. Shimiye abantu badufashe kugwaza muzehe. Shimiye famille ya Sandanyuzwe babaye muzehe hari igihe abantu bazavukana ariko ntibitaneho. Isandanyuzwe yazagabuzukira mwacu mu gitondo akaza ni mugoroba akaza nijoro akavuga avuga ngo ntaza kuryama mu wiwe ngo ararara muri ya mwacu. Ndamushimiye n'umudamu wiwe batwitayeho Imana ibaho umugisha. Iminsi muzehe amaze hari Gasogo twazaga tujana mu gitondo na nimugoroba na nyina Ndanyuzwe tukirirango tugatahana. Shimiye abantu bigasogo yeme mwitaye kuri muzehe abenshi batamuzi ariko muramureba muramusura Imana ibaho umugisha. Shimiye Serugo nubwo ari hari muri OIM. Serugo yatwitayeho. Serugo yagwajije muzehe yazaga agenda umuyinga akamagena bagiye gushakara muzehe utuntu two kujya yamara gushika katuzana bumwe ntatujye. Serugo yakoresha amafaranga yiwe menshi Imana imuha umugisha. Hari abantu benshi baza gusura muzehe bakamwiyegamiza Imana ibaho umugisha. Shimiye famille yo kwabagwizirwa ise umuryango wabo ibintu badukoreye sinobivuga ngo mbirangize Imana ibaho umugisha. Shimiye abantu bose bitaye kuri muzehe kuri umusozi y'Gasogwe Imana ibaho umugisha. Rero umuvyeyi wacu twumvuga ngo tumurangize tumwifurije umuzoko wabera. Urakoze cyane bineza naze. Imana ishimwe. Dushimiye Imana kuba duhagaze ku munsi mukuru wa mukuru wacu. Nguyu ari mukuru wacu twabanye neza watureze aturerana indero nziza kabisa kuko yagiraga ibitekerezo bizima no gukunda abantu. Bukeye iminsi myinshi twabanye neza yatwigishiye byinshi yatwerekeraga byinshi. None kuri uno munsi wa none
akaba yarafashwe n'iriya ndwara akarwara akaza hano ku bitaro kwivuza. Twari tugize n'igihe kirekire nje tutabonana kubera kuko abantu bagiye batatana nyine bitewe n'ibibazo byabaye. Ariko ejo bundi batubwira amakuru kuko yarwaye biratubabaza cyane. Twendi twabonye umwanya wo kuhagera nyine kuza kumusura akiri muzima agihari, ariko ejo bundi batubwira nyine kuko yarangije tubona tutoreka kuba ku munsi we mukuru. Yadukoreye byinshi byiza, yaratwigishije, yaratureze, kandi ni umuntu mwiza muzima kabisa w'urukundo. Yacahaga abantu kuvuga ngo ugiye kuzana ikintu kijana n'ukuntu kinyume nuko adakeneye adakunze, akakwigisha akakubuza akakubwira ngo iki kintu ni kibi, kandi ari umunywi w'inzoga, ari umusinzi. Kindi shimiyeho Imana, shimiye Imana nyine nuko arangije yarahebye inzoga, yarahebye ibindi byose nyine ibyaha, ariko akaba apfuye mu ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana kuko ibyo bintu byose byabaye bitewe nuko yahebye inzoga nyine akaba agakizwa akaba umukristo. Ikindi cyongeyeho, shimiye abantu bose nyine baje kudufata mu mugongo. Hawo shimiye abantu bagiye badufasha kubya amafaranga kuko umurwayi nta kindi kiza kimufasha kiza kigira gute. Umuntu ntazaje ku bitaro adafite urufaranga ikimuvuza kimugira gute, tawuze ujanwa n'ubusa. Ariko muzehe kuko yapfuye yitunganyije, dushimiye Imana, asigaye Imana imuhira uko ridashira. Twakira Jonasi nibuza kuba wa nyuma. Yesu ashimwe. Twese no gushima Imana nyine. Dushimiye Imana kuko tubaye ku munsi mukuru wo guherekeza muzehe. Abatabizi data niyo mfura, naho ba muzehe nyine ababatambutse nibo baherezi. Muzehe ubwo batubwiraga nyine kuko yarwaye yarageze Bujumbura, ariko kuko nyine ibihe bizayiguma nyine gusa nibibuze titwagiyeyo, no kugeza anazamutse umuntu akicibwira ati wenda umuntu yozamuka akaza umuntu yova ibwagiriza akaza kumusura, ariko ntibizakunze nyine bitewe wenda n'impamvu zimwe zimwe. Ariko dushima Imana kuko uyu munsi wa none twamuherekeje. Bamaze kutubwira nahamagaye abana batari bahara bari Bujumbura nabo twari kumwe, ndababwira nti baze guherekeza sekuru. Hari abari bamuzi n'abandi bamwe batari bamuzi, ariko ndakeka kuko bose bari bamuzi. Nukuri nshima Imana kuko tubaye kuri uyu munsi mukuru wo guherekeza muzehe. Je muzehe yabaga mu Minembwe naje kamuyibogobogo, ariko yari intwari yitaga ku rugo rwiwe, yararuhingiye, kandi by'ukuri nguyu namukecuru ahangaha twageraga iwiwe ukama wumva urisanzuye, kandi ukama umenya yuko utabura icurya, nubwo byo kurya Minembwe ariko Minembwe kandi itarahingwa ngo yere, ariko nanone mwamukecuru ntiyabazabura mu byo kurya. Mukecuru muzehe Emari itangara ruhingira ahingira urugo cyane, abintwari yarwaniye igihugu nkuko babivuze hose ntahatageze. Yabaye intwari kuva kera kiri muto. Nyuma yabwo icatunejeje batubwira kuko yemeye, tugubwa neza cyane, tugubwa neza. Bamaze kutubwira amakuru araguma arakomera kuko twibwiraga ngo none azasubira inyuma, ariko yakomeje kuguma gukomera. Nubwo nanone yarageze na hano navuganaga na Rwakabuba, nkamubwira nti yeme n'abandi n'abarwaza nk'abantu mwegere, hari igihe umuntu azaguma nko gutera ishuka nyine mu ntambwe imwe, ariko mwegere muze mugume mwibutse azorangiza urugenzi neza. Dushimiye Imana kuko muzehe arangije urugenzi agize amahirwe, akaba arangije urugenzi rwiwe neza, akaba aherekejwe n'abantu bangana gutya. Tubishimiye mu Imana cyane. Muzehe tuvuga ibyiwe ntitwobirangiza, asiga tumwifurije muzuko wabera. Barakoze cyane, bamaze kuvuga reka mvuga amagambo makeya.
hanyuma nza gusoza. Turashima Imana ko muzehe Imana yamucora umugani wayo kuko abambere babivuze Imana himbazwe. Icya kabiri twazaga kumusura kenshi ariko ejo bundi ngira umugisha naje kumusura ndara mwigamije ngo mu gatondo ngeze mu rugo barambwira ngo muzehe yararangije. Turashima Imana ko Imana mujanyara umugeni. Ndashimira abantu batatu ariko bakuye mu bantu benshi. Ndashimira Nyamatungo cyane yakoze ibintu by'indashikirwa. Hari abakazana benshi bashobora gukora ibintu ariko ntibashimirwe, ariko yakoze kwa gukorera papa wiwe. Imana itazikiranirwa yeze Nyamatungo umugisha n'urugo rwiwe. Kandi icyo nkubwiye uko wakoreye Yesu ubukwe nawe niko bazagukorera, nawe uzagenda uri umwamikazi kubera ko Bibiliya iravuga ngo ico biba nico uzasarura. Imana igisha. Ndashimira Nyabyiringiro. Dufite abakobwa benshi kandi batuye ahantu hatandukanye, ariko yaraho akaza akambwira ngo papa mudo ngo ejo mu gitondo tuzaje korera muzehe. Yakoze ibintu bikomeye. Umuntu wa nyuma bamuvuze ni mukuru wacu Runezerwa. Yakoze aho tutari kure, abandi bari bwagiriza murabyumva, abandi bari hirya no hino, ariko bari kumwe na Rwakabano bakoze ibintu bikomeye. Icyo mbabwiye ibi muhaye mukorana mu isi abantu tukabahamya n'Imana yo mu ijuru turabizi ko nayo izabishura kandi izabitura ibintu byiza. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Barakoze bagihagaze. Twavuze ngo nanone abantu b'umuryango bavuge base n'abashoje gusa abantu ko baraca kuza twavuze twavuganye ngo nta muntu wundi uza gushimira abantu, hari umuntu muza gushimira abantu. Ni ukuvuga kuko abantu bashobora kuba batatahuye ko twavuze neza. Rero reka havuge muri umuntu Runezerwa murwaje natambuke, havuge umukobwa mushikiwe namubwiye arabizi naza kuvuga n'umukobwa. Abo bantu tubahaye Runezerwa kuko yamurwaje tumuhaye iminota 3, abandi umwe mumpaye myinshi. Imana ishimwe. Uko yavuze siko nkora. Yavuze ngo ntihagire ushima ngo bategetse umuntu ushima. Jewe ndashima ku giti canje kuko ntitwabanye na grand frère muboneye ahangaha. Shimiye abanyagasorwe. Imana yo mu ijuru ibaheza umugisha. Kera tugituye mu gihugu inka zitaranyagwa, nigeze kumva umugabo umwe yita inka yiwe ngo ni Ruhumbi Nkewa. Tekereza nari nkiri mutoya kugeza ubwo nkuze menya amana y'iryo zina. Hano dushitse muri ino nkambi twari benshi, abarundi benshi, ni twebwe twari benshi n'abanyabyinshi, ariko ejo bundi muzehe ageze hano yarwaye, muri njewe ntahamwo na bwihebe. Tese turi Nkewa tukaba duhuye na kino kibazo tuzocitwara gute Mana yanje? None narebye sanga mwese turavukana, harimwo bakuru bacu, harimwo abakwe bacu, harimwo ba Muyomba, harimwo ba data wacu. Baravuze ngo abanyamurenge ngo bagira ubumwe nk'imikoba y'ingoma. Imana ishimwe mwese kuko tuvukana mukaba mwadutabaye, ntaco no bahemba. Imana yo mu ijuru idakiranirwa izobongerere byinshi. Ndashimira nk'abantu bangahe kandi ndabavuga mu mazina. Shimiye muganga Antoine. Imana yo mu ijuru ibyo wakoze nije ubizi, ni Imana wakoreye. Imana yo mu ijuru igiheza umugisha. Shimiye Pasiteri Kayira n'umugore wiwe. Hari umunsi umwe natinze kugera mwa Rwakabuba sanga uriya mugore yiyegamije muzehe. Numva muri nje ndanezerwa, maze kunezerwa numva n'ikiniga n'amasoka inje hariya kuri rezo amosozo mbanza kuyata aho ngaho. Imana yo mu ijuru ibyo mwankoreye narabishimye mama. Nimbura umungumu ndagushimiye bivuye ku ndiba y'umutima. Ikigira kabiri, shimiye urugo rwa Rwakabuba. Mwitwaye neza muri kino kibazo. Hari indwara iziza abantu bakagira amazimwe, ariko mwabyitwayemo neza biranezeza.
shimiye umuryango w'abanyabyinshi wabyaye Rakiri muramu wanje ndagushimiye abanyabyinshi bakuzaye nabashimiye bivuye ku ndiba y'umutima asigaye mwebwe mwese batura gasorwe turabashimiye cyane 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 muzaduhorere gutya kwa kundi umuvuga butumwa yabwirije ejo hotaha ejo bundi hoza undi na bwa buriya bundi kuko turi benshi asigaye nukuri ntituzohwema kuguma kubashimira asigaye muzehe tumwifurije iruhuko ridashira amen. undi twavuze nabanguke yagejeje minute 3 yatubwiye ngo ragira ibiri amaze 3. Yesu ashimwe. Reka natwe tuvuge kuri uno munsi wa musaza wacu. Jewe twabanye na musaza wacu twashikiye mu Rubemba nabo bamukaringi wayemenya yuko twaje igihe twari tuvuye muri Byura musaza wacu araza kunakira nukuri ndishima cyane baravuga ngo umwana yaje arabimenya ngo buce baza nyine kunyegereza bazana n'imitwa kujya abakobwa iyo ubonye umuntu ageze mu rugo biza bitunezeza turi abakobwa ico nshima h'Imana shimye yuko muzehe yagiye ari umuntu w'intwari mu muryango wacu twagendesheje umuntu ukomeye n'ukuri musaza wacu yari intwari twagaza duhura no mu Karingi mu isoko hajya mu gatatu akanyitaho yambona akangurira isabune akangura n'amavuta ajyama mese murazi ko ariyo twagaza tujye nukuri shima Imana kuko muzehe yagiye ari intwari ikomeye mu muryango wacu twatakaje umuntu ukomeye rero Imana yo mu ijuru imuheze iruhuko ryiza amen. Nyabyiringiro natambuke. Yesu ashimwe cyane twese nugushima Imana hari ikintu kiza kintangaza abayobozi bazaja kuvuga bakavuga ngo ko baravuga ngo ijambo abandi bavuze twovuga iki ko turavuga muzehe nubwo bobwira abantu bose ngo bavuge niwe bovuga nkuko niwe turi mu kirori cye muze mubabarira abantu kandi mukaza mwumva yuko ari ubujiji niwe dutegerezwa kuvuga uwo mutoye wese ategerezwa kumuvuga. Shinye Imana nkuko tugeze kuri uyu munsi mukuru wa muzehe yari umubyeyi wacu kuko babivuze kandi twamukundaga cyane kuko yaragira amagambo make n'ubufura bwinshi. Umunsi bambwira ngo muzehe yaje rero babanje kutubwira ngo aragwaye ruguru ngo kandi afite ubuzimba je mpitangira ubwoba bwinshi ariko nanga kubwira bagwa kabuba je ndavuga ngo ahari wenda icyo kibyimba kizamubira mu igare ngira ubwoba bwinshi cyane umuntu na telefone ni mukuru wanje ba Kampala muze amaze kugera hano ndaza nza kumureba nari mukumbuye nari maze imyaka myinshi tamubona asohoka mu cyumba asokera ku nkoni ndamubwira ngo ihangane ngo uhobere ndamubwira ngo ihangane ngo uhobere nari ngukumbuye ararira muzehe ndamusura yaratarabyakira kuko wenda atazakira tuganira amagambo makeya turataha ngo bamujane ku masanga nja kumureba sanga aho yamaze kubyakira tuganira amagambo menshi ndamubwira ngo uzutunganye ubugingo bwawe kuko ingwara ufite kumva ko nanga ngo kumutera ubwoba ti ingwara ugwaye hariho gupfa hariho no gukira uzu kumutunganya ubugingo bwawe muzehe turatandukana ibyo yambwiye ndabitahana ku mutima uke barambwiye numva ndamukumbuye ndabona reka nsengaruke ndasandagaruka kuwa kane washize sangararemze arambwira ngo arinje umwiyegamiza namwiyegamije gatatu ariko mpaye murambika igambere ngo mwiyegamiza arambwira ngo simuve iruhande ngo nintambuke ngo mwicare iruhande ndicara ngo murambike ngo nje kugenda arambwira ngo yegaruka wicara ingenzi 3 ariko antangisha ukuboko ngo ningaruke nicara ngiye gutaha pagarara mu cyumba ndamubwira ngo ngiye gutaha abwira mamdogo ngo niyigire ngo ambise ngo nze hari kintambwira mamdogo arahava aranyongorera kuko ntiyarakivuga cyane magambo yambwiye arayambwira ndamubwira ngo genda utunganye ubugingo bwawe tubona ko washize uri amagufwa ariko umubiri uracyawurimo niko namubwiye uzaza ucumurira aho uryamye
kandi akantu gato ko kubuza kwinjira ijuru. Tuzucumura nucumura wibuke ubwenge bwo kwirega. Muzehe uko niko yabigenje, narahavuye bambwira ko yahamagaye umuryango arirega, araguma atunganya ubugingo bwe. Muzehe twomuvuga ngo tumurangize, muzehe tumwifurije uko ryabera. Reka twumve abuzukuru be nibatambuke, ndagira niba umuntu wawe nyuma w'umuryango. Yesu ashimwe cyane. Turashima Imana yuko tugeze kuri uyu munsi. Ni umunsi tutateguye, ariko Imana yo yari yuzi ko uzaba. Sogokuru yagenda tukiri kumwe, ariko ndashima Imana yuko ari twe twamushinguye. Igihe sogokuru afatwa ari ruguru, twagerageje uburyo bwose dushaka amafaranga kugira ngo aze yivuze, araza. By'ukuri batubwira indwara arwaye twumvise ikomeye, ariko twari twiyemeje yuko ibitaro byose bizoshoboka kugira ngo tumuvuze. Amafaranga yose bazosaba tuzogerageza tukayashaka, nkuko ari umubyeyi wacu kandi ari inkingi ikomeye mu muryango. Turagerageza uko dushoboye kugeza igihe ibitaro byadusezereye. Tugerageza nawe kumwumvisa yuko hari inzira nyinshi. Jewe twaricaranye iminsi myinshi, nkamwereka abantu bakize indwara arwaye, nkamwereka n'abakize irenzi yagwaye. Ariko by'ukuri sogokuru yari intwari cyane. Kuva mu bitaro ntabwo yigeze yiheba, no kumubwira indwara arwaye twari twatinye, umuganga arabimubwira ariko arabyakira. Kuva ico gihe aza hano i Gasogwe, abariho akomeza kugwarira, twakaza tuganira buri munsi. Akaza anyohereza audio, yari umuntu cyane wankundaga kandi akabinyereka. Kugeza no ku munsi wa nyuma aje kurangiza, yarampamagaye. Ico gihe ngo uwo munsi yahwereye nka kabiri, yabyuka nyine akavuga ngo nkeneye ngira uwo nsanga yihuta aze hano. Ndibuka ko babimbwiye bwije, hari hafi mu masaha 10 ndazamuka. Iryo joro narashitse ntiyari ko basha kuvuga, ariko arambwira ngo ngwino hano. Turaganira, aransezera, ndetse amare kunsezera ndamubwira ngo ko bigenze uku igikorwa cyari kinzanye kirasa n'ikirangiye, ndazinduka subira i Bujumbura. Arambwira toyaye rindira, uburindiriye gato. Nuko nirigwa hari Gasogwe, nzi ko mu gatondo zinduka ngenda mu masaha 9 nibwo sogokuru yaje kurangiza. Ariko twari twasezeranye, aradusezera. Ubyukuri ikindi kintu ushimira Imana, ndashimira Imana yuko twashinguye sogokuru mu buryo bwiza, buryo imitima yacu tubohokoye. Murabizi yuko iki kintu ni ikiroro umuntu ataba yateguye, gitwara uburyo bwinshi. Murabizi abantu bose bagiye bapfusha, ni ikintu gitwara uburyo bwinshi. Ariko ndashimira Imana yuko kugeza kuri uyu munsi ikiriyo kimeze neza, nubwo twabuze umuntu, ariko uburyo bwabonetse tugashingura sogokuru neza. Hari igihe umuntu azagira ikiriyo ukavuga ati biragenda gute, biragenda gute, ariko ntabwo tugeze ducika intege, ntabwo twigeze twifata matamata se biragenda gute. Imana ishimwe ko yaduhaye uburyo bwo gushingura sogokuru kandi tukabikora neza. Hanyuma ikindi kintu ndashimira umuryango wa papa, by'ukuri bakoze igikorwa kidasanzwe cyo kwakira sogokuru. Ni umubyeyi wabo, ariko hari umuntu uzuza arembye, mwareba mukamufata uko mumufashe, cyangwa se mukamutunga mwidoga kubera ko ariko bagora. Ariko mu by'ukuri nta kintu umwana yokorera umubyeyi batigeze bakora. Byose barabikoze, bamwitaho, bakora ibintu byose bishoboka. Imana ibamugisha kandi Imana ibagire neza. Hanyuma mwihangane nshimire abantu gatoya, kubera ko harabo twoshimira wenda umuryango utaza kumenya. Ndashimira umuryango wa sogokuru Joseph, bakoze igikorwa gikomeye. N'abantu batuba hafi umwanya ku wundi, igihe cyose tugize ikibazo barakimenya kandi bakagira icyo bakora. Imana ibamugisha kandi Imana ibagire neza. Hanyuma ikindi kintu cyanyuma nshima, ndashimira itorero rya Bethlehem, batweretse urukundo muri uru rugendo rwa sogokuru, bamubaye hafi kugeza n'uyu munsi nibo bamushinguye. Imana ibamugisha kandi Imana ibagire neza. Mu by'ukuri twogira ngo tuvuge ibya sogokuru twabirangiza, ariko abantu bari ruguru ndibaza yuko bazovuga ibintu byinshi. Hari byinshi twovuga hano, ariko bitari ngombwa
wenda bikenewe. Sogokuru ubuzima bwe atarakizwa je nibwo nzi cyane. Sogokuru yari umuntu ugira amahoro, sogokuru yari umuntu ugira urukundo, sogokuru ari umushefu. Nta munsi n'umwe negeze numva ko yaciye urubanza nabi. Imanza zose yaciye mu Karingi yaziciye neza. Cyo ni ikintu gikomeye, kuko hari umuntu ushobora guca urubanza abantu bakaza ngo se wabikoze uko gute, ariko igikorwa cye yagikoze neza. Ruguru yabanye neza n'abantu, twumva ko yakijijwe 2009. Ujukuri twaranezerewe tugubwa neza, tugenda twumva imirimo yiwe myiza. Iyi mirimba yo ni myinshi twovuga ntitwoyimara, ariko kubera umwanya sogokuru tumwifujije iruhuko ridashira. Barakoze, ndatekereza kuko abantu b'umuryango bose barashoze ni mwike hasi iratwumva abandi bantu bakurikira. Reka twumve ba Nyakarere ka Karingi batambuke baravugamo umuntu umwe, nyuma haze gukurikiraho bamanya naye basebukwe kwaratangira kumbwira ngo ni mbanguke kuri Binagana. Nije pasiteri wiwe wenda tebuka ni muhumure nubwo mvuze gutyo. Turashimira Imana mwanya Imana yateguye kuri uyu mugabo Binagana ndanga imyambi wacu, twabanye neza kandi dukunda. Uyu mugabo ndamuvugaho amagambo abiri gusa meza. Ijambo rya mbere ni ukuba intwari, kandi umuntu yopfa kuvuga ariko njewe ntitwatabaranye, ariko nabonye hatabara kandi nabonye hadutabara. Yari umugabo w'umutima utaza wishikura, ariko ubwoba nabwo abantu bagira ubwoba bagira ikibazo. Nokuri ninde mugore harya ngo wavuze ngo kugira umugabo w'ubwoba, ahubwo yo mupfusha akaba umupfakazi. Umugabo w'ubwoba ni gito. Nokuri mushaka muzamureka, turi n'abagabo, icyatwisa abagabo turi abagabo nyine. Yari umugabo ukomeye mwabagabo mwe, w'intwari ikomeye, w'ishyaka, ukunda abantu. Icyo ni kimwe. Ijambo rya kabiri, yabaye intwari mu kwemera. Yemeye vuba. Twarabanaga hariya mu Karingi, twagiraga ikanisa ry'iwabo n'iryacu, abangikanye niyo twazaga duhana amayinga, bene uko abantu bahana amayinga. Habaye iminsi itari mikeya aremera. Amaze kwemera yamavayo, yamakura. Hari abantu baza bahunahuna, akazagenda agira utuntu twa forode, ntiyigeze ahunahuna, yamye amasha. Ndashima Imana imugiriye neza, tukaba tugeze ku ntambwe ya Binagana. Imana ihabwa icubahiro. Uyu mugabo ejo bundi araza mvuze mvunaguye, aza kurwarira ino. Ni nkabo mwanya Imana yari imuhaye wo kugira ngo ari twebwe tuzamushingura. Ni aha irembo rye ryari ritunganye. Araza amaze kuza hano, Rwakaboba yaje kumbwira ati mutamaga ko araza, nti Imana ihabwa icubahiro rekaze. Maze gushikana yaje arwaye, ariko tugiye tuvugana turamwegera kuko yari umukristo wacu. Twabanye mwanya muremure cyane, tuvugana, tumusura, tumwiyegamiza, kugeza ku ntambwe yo kumpamagara ngo nazambwire. Ibyo twaganiriye ni byiza kandi byinshi. Yabaye intwari utangaje, yakoze imirimo y'Imana y'uburyo umuntu azakora akorera ijuru azi kuko azaritaha. Yakoreye ijuru mu minsi yiwe mikeya yo kwemera Imana. Yarakoze, yakoresheje amaboko, kandi yari umugabo utuje utanasakuza cyane, agakora ibintu yitonze, ariko akabikora neza. Ndashimiye Imana kuko Binagana Imana imuzamuye ikamujana mu bwami bw'Imana. Ntacyo tumufite, ishaka yakoze byinshi. Yabaye intwari mu gukora mu buryo bwose umuntu azakora, aha yabona kuko yakorera ijuru. Yararikoreye. Imana imufashe kandi Imana imwakire mu bwami bwayo. Amen. Natwe nk'abanyakarere turashima Imana. Uriya ni umuturanyi wacu, ni inshuti yacu,
turabashimira abanyakarere bacu babonye kuko dukuriye kuba kwizihiza uyu munsi w'umubyeyi wacu Binagana, kandi aba bose babanye nawe n'abavukanye biwe, twaturanye neza, twabanye neza, yabaye umugabo w'abagabo. Hari umugabo uzi upfa kubaho gusa akaba nyine nka bene uko ariko atatomoye, ariko Ndangamyambi yari atomoye mu bagabo, uko ni ukuri. Hari n'ibindi bize bipfa kubaho gusa bidatomoye, nyine ukazubona n'amapataro n'amakoti ariko bidatomoye, ariko uriya mugabo yari atomoye mu buryo bwose, none yatomoye, yicaye mu gituza cya Aburahamu. Imana ihabwa icyubahiro. Natwe guhagarara hano nk'abanyakarere dufite urukwe rwacu twateguye rakiri ni muri Musingirizi. Murakoze, ngaho Imana ibafashe kandi bahereze umugisha. Akarere barakoze kandi avuze neza, twavuze umuntu umwe, mwihangane. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Naje mbonye kuko ntoreka kuvuga kandi ari uw'itorero ryacu, nubwo pasiteri ahaye avuga ariko bageze igihe batari kumwe, ariko ni jewe twari turi kumwe n'umunsi nyine yaje yagwaye, twari turi kumwe. Ni ukuri yaje ababaye, twaramusuye kugeza na hano turamusura cyane nyine bikomeye, no kugeza arangije turi kumwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukuri muzehe yaremeye, aremera bivayo, yama yemera aremera. Aba n'ubu ngubu n'umunsi twinjirira mu ikanisa ry'iwabo twarashitse turarira, turavuga ngo muzehe ntahari, urubunga ntigwuzuye kubera kuko muzehe hatahari, ariko yaje kuhaba uru rubunga kera ruba rwaruzuye. Uwo munsi tugira agahinda kandi twumva tugeze kuri. Yesu ashimwe. Ni ukuri dushimiye kuko muzehe apfuye ari mu nzu y'Imana. Ibyo ngibyo tubishimiye mu Imana, Imana ibunkwera umugisha. Kandi ikindi yakoze ni ukuri yari gapita wacu w'umuhana yacu, imihana yacu yombi yari gapita wacu, yadukoreye byinshi tutobona uko twovuga. Yari yaduhagarariye nk'umugabo, yadukoreye ibyo abandi baza bakora, bisabwe ahandi hose niwe byagaza biserukamo, ntasho na kimwe yagaza turenganyamwo. Twembi twari kimwe, uko turamahasha twararushe tubikanisa rimwe. Ni ukuri muzehe yadukoreye byiza, none Imana imwakire imiruhuko ridashira. Barakoze ababyeyi bamaze kuvuga ayo magambo kandi bavuze amagambo meza. Nagira mbasaba imbabazi. Iyo umuntu ari hano, umuntu wese azayumva kuko umwe ati nogira gutya, undi ati nogira gutya, undi ati nogira gutya, byogora. Ikinyabufura kwa rukubaha ababyeyi baha bavuga nti tubace mu ijambo, ariko kandi tubikoze gutyo hari undi mwanya uzuza kwangirika. Iyo abantu mwitaha baha bagenda badasezeranye biza bisa nibigoye. Kuri ubwo muratwihanganira, abo muzoza mubona dusa n'abashatse kurogoya amagambo bari ko bavuga, uzamugize neza. Reka twumve badatabukwe cyangwa se basebukwe abanyakwigendera batambuke bavuge mu muntu umwe, ariko nimujere umwanya neza tubahaye iminota 5 mwebwe. Kadusaba abanyabyinshi bose bahaguruke aho bari, kubera ko ntitwokwigwa hano. Mureke kuyogora, yari umukwe w'abanyabyinshi, si byo se? Ego. Reka tugume tuvuge kubera ko turavuga turi babiri, tidutinda muri iyo minota baduhaye. Dushimiye Imana ku magambo nkangahe. Jambo rya mbere, dushimiye Imana ko umukwe wacu yari intwari. Twumvise ubuhamya bw'abavuze abanyakarere, natwe twaramwumvise mu myaka yashize.
yari umugabo w'igihugu agasubira kaba intwari, yarwaniye igihugu, yari umushefu, ibyo Imana bishimirwe. Kigira kabiri, dushimiye ko yarangije neza. Gupfa upfiriye mu mahanga ku Mana si ikibazo, gupfira mu gihugu ku Mana ntaco bitwaye. Igikuru ni ugupfa ku muzehe yarangije, Imana bishimirwe. Kera twari tuzi ko azamwe inzoga, ariko nanone yari imfura ntiyagaza yanduranya, rero tubishima Imana, Imana ishimwe. Ikindi dushiko yapfuye cyangwa se yasinziriye, Bibiliya y'imyaka yaduhaye ni 70. Numvise yari afite 71. Ni ukuvuga ngo yamaze imyaka twemerewe muri Bibiliya. Iyo batwese twoyigejeje tuba turabarambe. Dufite abasore benshi bari mu kurwa ku misozi bagapfa impfu zibi, ariko kuba umukwe wacu yapfuye urupfu rwiza rw'akarago, agapfira mu bana be, agasezera imbaga ingana gutya, Imana bishimirwe. Kindi turi hano mu izina rya ba data, twaratatanye mu bihugu bitandukanye, bumvise ko muramu wabo yarwaye cyangwa se umukwe, twibwiraga ko azosubira imuhira ari muzima, ariko badutumye ngo duheze mushiki wabo cyangwa se shangazi Paul. Wihangane, batubwiye ko bafatikanije nawe muri ako kababaro. Abishwa mwihangane, abuzukuru mwihangane, umuryango w'abarundi mwihangane, abanyakaringi mwihangane, ndetse n'abanyamurenge mwese Paul. Hanyuma muko yacu yasize umuryango, badata badutumye kubwo kubandanya barera imfubyi zasigaye no gufasha mushiki wabo, batubwiye ngo tubahezinga. Rero reka twumva ndumwe avuge turangiza umwanya wacu. Yesu ashimwe. Jambo rya mbere mpaye mpore umuryango w'abarundi mwihangane. Hari umuririmbyi wavuze ngo mwisi si wacu, turabagenzi twese turabahita, turabatambuka. Mwihangane, umusaza wacu tuzamusanga mu bwami bw'Imana. Ubundi shimye Imana ko twashite muri kino kibanza, twazindutse tuva mu rugo mu gitondo, iwacu ni kure na hano, ariko Imana iraturinda, iraturagira aho twaciye, dushika hana amahoro. Namwe dusanga muri amahoro, nubwo nyine bino byago bihari, ariko abasigaye twasanze muri amahoro. Imana imweje bikoze ntihabwe icubahiro. Nta kindi cyatuzanye no kuza gufata mushenge mu mugongo, no kuja kumwihanganisha. Uyu ni mushenge dukunda cyane, nawe arabizi, niba muherezi wa mwakaka. Yesu ashimwe. Niba muherezi wa mwakaka, ni mushenge dukunda, arabizi, basengeneze bose iyo bari bose bakunda mushenge. Cyatuzanye n'abarumuna banje turi hano, twaje kwihanganisha mushenge n'abazara bacu n'abarundi bose kubumwe. Inzu y'abahondogo turayihanganishije. Abahondogo niba amanyana yanje, bundi niba data bukwe, wenda ukumva nyarashatse nko mu barundi, wenda kaja nko kwa mushinga, ariko tibyakunze nyagiye mu wundi murara. Ariko naje banjaniye umukobwa, hose nyine nico kimwe. Bundi ni ukuri no kwihanganisha mushenge. Mushenge data yantumye, ba data bose ko bangana, bambwiye ngo ninshika hano ngo kumbwire ngo wihangane mwana wa nyina. Mwisi niko biza bimera. Hariho abandi bapfakazi benshi hano kuri musozi, uzubabona urabazi. Hariho n'abandi bagipakara nyuma yawe, ariko mu bupfakazi ngo wihangane. Kandi ubundi cyo dushimiye mu Imana nuko arwajije muzehe. Muzehe yarwaye mushenge ari wacu ku bitaro, ariko afata akabando, arasindagira, araza arahuruka, arwaza muzehe. Dushimiye Imana iri mu ijuru ko muzehe umushinguye mu cubahiro, kandi bamwihanganiye mu ndwara yiwe yari igoye, yari iteye ubwoba, nawe wari urwaye, ariko uramwihanganira uko ushoboye kose. Imana iragufasha iguheza ubushobozi, iguheza imbaraga, wihanganira muzehe ukaba umushinguye. Yesu ashimwe. Ubundi data yantumye ngo mbwire abagabo b'abarundi ngo arabashimiye. Umwami utungiye mushikiwe neza, mushenge ntabwo yigeze kwahukana,
mushenge ntabwo mwamukubise, mushenge ntabwo yabuze icarya, mushenge ntabwo yaburaye, ngo muramu we ngo yamufatiye mushkiwe neza, ngo tubashimire kuba muzehe hagiye iwacu duha tumuvuga neza, nukuri turamushimiye. Hari ahantu muza mushingira umukobwa akabarira nabi mukaza mwicuza ngo iyo byaye bikunze ngo siye kumugarura, ariko ubu nyine basigaye bagarura umuntu wegina asigaye yisubizayo. Ariko mushenge aho yagiye hariya mu Barundi bamudufatiye neza, Imana iri mu ijuru iheze muzehe umugisha, waturereye neza. Ntabwo mushenge yaje hayarira, ntabwo yaje yikoreye amaboko, ntabwo yaje yambaye ubusa. Imana iri mu ijuru muzehe yamuhaye ubwo bushobozi, imuheza izo mbaraga, imuheza umwanya wo gurera mushenge neza. Imana iri mu ijuru muheza iruhukiro ridashira, amen. Ubundi natwe nk'abasengereza bamushenge turaje kugera mu rugo, hari indoro yacu dufite, turagera hariya mu rugo mushenge turaje kumusanga hariya. Ubundi muzehe Imana imwakire mu bayo. Barakoze cyane. Muri hangana ndatekereza kuko umwanya ibyo ari byo byose ko turihuta. Ndagira ngo umuntu ari imbere ya sebuko ibyo ari byo byose kugira ngo utambuka, mwabonye kuko nakoresheje ubupore bwose. Abantu bari kubambwira ngo ndababwira ntoya sintambuka, ariko ndabashimira kuko bubahirije umwanya. Reka twumve bamanya naye cyangwa se bamanya na yacu, nibarangiza arahita havuga ba nyirarume, barangije abo babiri babanza bavuge. Manyana gayo umuntu ndahita y'ubwoba ndagira ngo cyane. Manyana y'umuntu ni manyana yacu, turangana ngukunje nawe turangana. Ibyo ari byo byose we naje gutinda ndamuhagarara iruhande. Badata buko sinoroho nkorosinga hangaha. Je nawe kuturangana neza. Noneho umwanya ni mugufi, ariko ndarasa ku ntego. Icyambere mwihangane mwese ubwoko bw'Abarundi, ariko cyane mwamuhondo cyangwa se muri iyi nzu nyine y'abana biwe. Rakiriwe, komera uhumure, Imana iragufite. N'abana bawe mwese mukomere, miryango mwese mukomere, kuko uyu mugabo yari intwari. Uyu mugabo sinamumenye kera cyane, ariko namumenye 94 twari Mirimba, niho namenye Elisha Ndangamyambe, kandi naho twavukaniye turashyingirana. Tumaze gushyingirana 96 turahunga, turahuruka Minembwe, tubana mu Karingi mu Muhano. Naramubonye, naramumenye, yarambonye, yaramenye, nukuri turavukana kuruta bene mama twose beriri, niko nubivuga. N'ubu rero jewe nkabashima Imana kuko nyine simvuga kuko ngo yaragwaye, ni gahunda y'Imana kugira ngo aze hano. Nukuri nari nkumbuye Ndangamyambe kugira ngo aze subire mubone n'amaso, tuvugane, tuganire, cyangwa se dusezerane. Imana ihabwe icyubahiro. Noneho ageze hano nukuri naramwegereye, nanjye naramwegereye, kandi twaraganiriye. Ibyo twavuganye ni byinshi, sibyo nuvuga, ariko nkabashimiye Imana kuko arangije ku mwanya we, kandi nyine tukaba tumuherekeje, kandi akabagiye ari umugeni Elisha koko. Ikindi nongeyeho nkabashimiye Rakire, nazaga ngeri wabo bakabura icyo bumva, kandi uko nukuri, kandi ubone yari manyana yanje pe, afite imfura yanje, ariko kandi agasakaba umukwe. Ntabwo noraye muwe, mukuru we bakurikirana gutyo, afite umukobwa wa mukuru wanje, sinoraye muwe, akamashakiraho ndara, kandi arabyubaha, ntiyiga zaki mpaka nk'abandi ngo yaye uri manyana yanje, uri manyana yapfuye kubimenya kuko ndi se wabo wa mukamukuru we. Yamavuga ati byukuri uri data buke,
turabana hari aho mu Karingi turabana ubutwari mwavuze nje ndabubuze twarabanye nawe imutunda twazaga tugenda kuri patro tukirirwayo tukararayo temugerega ngo biroroshye ubundi nkabashimiye Imana kuko ku magambo yose yavuzwe ishimiye umwana wanjye Nyamatungo Imana ishimwe ko nabyaye intwari Nyamatungo ntanka mfite hano ariko hari aho nyine mpanza gukubitira nukuri nzaguhinga kuko uri intwari uko bakufite nuko nyine wavuye kwa Paul asigaye nkabashimiye timubona uriya mugabo wicaye hariya uwo ni umukwe wanjye nibyo kuri ndagushimiye mwana wa uri intwari inka zarashize nawe no iguhaye kuko uzuntabara murabona uko ngiye kurangiza uko ndagira ngo umuryango wacu babeka nimba dusigaye ni jewe nundi mwana uri hariya reka kumva bazayo yarike yore yego nawe nyine nuko ndavuga ko utari kubyore uwo mwana ariho hakaba haraje uwundi nawe yavuye Musasa ni umukwe wa Simoni uwo mwana cyakora ndagira ngo ari naha taranagara ni wanje uwo mwana ariko none rero kurangiza kwanje kaba mbashimiye mwese abahondogo muri abana beza twogira ngo duharura abakobwa babega abahondogo bafite borenga 100 kandi uko nibyo kuri tugize ngo tuje muri karikire iyo abakobwa babega bari muri ubu bwoko bwa nyogo bahondogo ni 100 risaga icyo mwadukiye rero ni ikiga mwavuze kuko tubyara intwari tukabyara abakobwa bazi gufata ingorero n'ubundi karibu muze turabafite ndarangije Elisha ndangamyambe Imana yagize neza kuko tumuherekeje ubundi akabagiye ari umugeni Imana izamuhe umuzuko wabera murakoze erega bari hano Yesu ashimwe naje nshimiye Imana nukuri kubona uyu muzehe kuva dushingiranye nta kibazo twagiranye hazaba bamwe bashingirana ariko bakagira imanza ariko twe ntazo twagize kandi nukuri baradukundaga utwo turiye twese twaradusangiraga kandi nukuri nta kibazo twagiranye none Imana yabonye kuko uyu munsi uyu muzehe hatogwa iri haruguru natwe tutamuherekeje none Imana yabikoze ihabwa icubahiro nukuri nshimiye Imana cyane twaramubonye yaje arwaye ariko turababara turavuga ngo Mana uzomukize gazosubire mu rugo ariko kuko Imana ariyo igira imbaraga kandi ari wo munsi we Imana yari yaramugeneye araza arwarira hano twaramusuye kandi ibyo yavuze twarabyumvishije kandi nukuri ntabwo bamwinubye yemwe ntako batagize ariko ntawe uzugarura umunsi none nukuri tumwifurije uruhuko rwiza ryabera Imana imuha umugisha kandi nukuri twabanye neza Imana hari uzushingirana n'umuntu ugasanga induru yaravuze imanza ariko ntazo twabonye kandi aho niho nshimiye Imana cyane kuko twabanye neza nukuri Imana imuhe uruhuko ridashira barakoze cyane bamenye nayo nibabanguke baravugamo umuntu umwe nta wundi banasubira kwemerera kuko biyongeza umuntu bavugamo umuntu umwe kandi babangutse cyane nibarangiza haravuga bakwe n'abishwa abona umuniti umwe nzozana amampagarara hano ko ndareba iriya miniti isigaye ndagira ngo abantu bose bafite itangazo navuze abakwe navuze abishwa sibyo ba nyirarume bavuze noneho nanone kugira ngo
tuze guha uwo muntu umwe ari buvuga reka tubanze gaturinde dore abandi bariko baraza nubwo turi bakeya ariko n'abadamu nibazega nabo badushigikire abasinga bose nibaze n'abakobwa b'abasinga nibaze haravuga umwe umwe gusa niwe uvuga kandi sije uvuga mutama niwe uvuga hano mutama niwe uvuga hano kuko niwe babanye cyane ariko n'ubutwari bwose muhaye mwumva ni iwacu buva. Yesu ashimwe. Dushimye Imana kuko tugeze ku munsi wa nyuma wa Ndangamyambi. Ndangamyambi ni mwishwa wacu. Ubutwari bwose muba muvuga ko ndumva muba mugenda mubuca hejuru. Nje twabanye akiri mutoya kugeza abaye umugabo, kugeza ashase, kugeza haye yuzukuruza. Murumva ubutwari bwiwe ndabose. Jambo rya mbere twaye impore mwebwe abarundi ku bumwe ku muryango mugufi w'abanagana. Uyu mugabo ni mwishwa wacu. Twarabanye mu buto turangana. Ni mwishwa wanje ariko turangana. Iyo myaka bavuze niyo yanje. Kandi twabanye igihe kirekire. Kandi mukuri ubutwari baye bavuga ko numva baye bavuga akabuca hejuru. Ariko rero agashize ngo karayagwa. Ikintu kirangiye bageze imbaraga nkiye. Ariko uyu yari umugabo w'indashikirwa. Uyu yari umugabo w'abagabo. Uyu ni umugabo warwaniye igihugu. Uyu ni umugabo warwaniye ubwoko arabwitangira. Rwose avuye inyuma atajenjeka adasubira inyuma. Umutima wiwe wose awushora mu bwoko, awushora mu gihugu. Kandi yabitangije ari mutoya. Hari ubutwara abantu bari mu gukora, ariko bakabukora ari abagabo. Iwe yabutangije ari mutoya, agifite imyaka mike. Mike cyane. Abintwari iragaragara mu bwoko, iragaragara mu gihugu. Rero intwari izifa neza. Jewe mu bitekerezo byanje natekerezaga kuko azagwa ku musozi. Ubwo nibwo bwo banagendanaga. Ariko kubona afuye urupfu rwiza, urupfu rw'ikirago, urupfu rw'imfura, Imana nibishimirwa. Intwari ziri mu kubaho zigatabara zikaguyo kiduhindagura. Ariko ikizima ni uguhindagura umuntu ukamuhamba. Kuko umuntu yaguye ku musozi ntuzuhebe. Ariko rero iyo uhindaguye umuntu uzuhebe. Rero ubutwari bwa Ndangamyambi twebwe ku bwacu ubu nyine turahohebye kuko duhindaguye turahebuye turahambye. Ijambo rya kabiri shima mu Imana. Ibyo byose yabikoraga ariko ari umupagani. Ariko rero Imana nziza yitiranya kuko yakoze neza, agakorera igihugu neza, agakorera n'abantu neza. No mu kurangiza kwiwe arangije neza. Mukuri yaje kurangiza ariko akarangiza atarakijijwe tuba duhaye tuvuga nifunwe n'impungenge. Ariko rero kuko arangije yarakijijwe Imana nishimwe. Intwari n'intwari ntahita ziba intwari. Yabaye intwari mu gihugu mu isi, abaye n'intwari mu bwami bwo mu ijuru. Imana nibishimirwa. Kuba rero tugeze kuri uno munsi wiwe turabishimye rwose. Kuba twaratandukanye twari tugize
kitari gitoya twaratandukanye ariko rero mu kurangiza twasubira tugahura nje twaraganiriye nawe namugezeho urumva ubutwari umuntu aza busazana kugira ngo agere uriya mwanya yaragezemo ariko yibuka itorero ibyo bintu n'umuco bikunze kandi biranyura rero ntitwovuga ngo tumuhetse tumwifurije umuzuko wabera ariko rero dufite urukwi twazanye aho tamukumuheza urwo ni rwo rukwi twabonye urwakira barakoze bamwe n'Imana baheze umugisha bakwe batambuke abishwa batambuke abantu basigaye baravuga iriya minute ndagira ngo isigaye niko dutekereza kuko kugeza kuri president w'umuryango twavuze ngo agomba kuba modele akereka abantu kuko ari we agomba kubahiriza umwanya abakwe twavuze ngo batambuke Yesu ashimwe turashima Imana kuko Imana yatugiriye neza tukaba twabaye hano ku munsi mukuru w'umusaza wacu ni data bukwe turavuga amagambo atatu abantu bareke kuyogora bizayimera neza kuyogora muri uyu mwanya je twabanye hafi nubwo tutabanye muhana ariko twarabanye ndamuvugaho amagambo atatu uyu musaza yari umwitonzi cyane bihebuje cyane birenze yagiraga amagambo make yavuga amagambo make ariko ari mwukuri ijambo rya kabiri nari muziho ry'ubutwari bukomeye burya intwari kandi yabaye intwari mu bwitonzi nico gituma Imana izinamufasha akanarangiza neza yabaye intwari si ukuvuga ngo ni mukaringi gusa ni wakiga kenke yarahageraga yarahakoreye imirimo ikomeye cyane yo kuba urubugi rw'imihana mu gihe ciwe yarakoze ijambo ryongeyeho nyamukuru rikomeye yabayeho ari umuntu uzumwe inzoga ariko haba n'umupagani w'imfura abapagani babaho baratandukanye nabo kubiri hari umupagani nyine umupagani abantu bazavuga ngo yarapfuye ariko uyu musaza yari umupagani ariko ari imfura kuko yizewe n'akarere aho yatwaraga mu mwanya yari ingabo niwe wari utwaye abandi ngo amare kunanirwa amaze kugera mu zabukuru barasaba baramwongera bamugira shefu w'akarere urumva kuko yari yizewe yari imfura cyane imfura ntizitorwa imfura ntizije imbere y'abandi bantu muri bwa bufura bwiwe Imana imugirira neza irabumwemeza iramuhamagara aritaba akorera Imana yinjira no mu mwanya wo gukorera Imana aremera hari wabivuze neza yavuze ngo mu kwemera kwiwe nta mahimba yigeze agira ntigeze akora ibintu ntigeze asubira inyuma yemeye avuye inyuma kugeza kuri uyu munota wa nyuma twatumuhamye hano ukurusha amahirwe akurusha urupfu rwiza iherezo ryiza uyu musaza yagize iherezo ryiza yaturushije amahirwe yabaye mpaye amaguru aya magambo yose twobivuga kandi turamuzi cyane hari naho twagiye tujana kandi turabakwe biwe n'ubwitonzi twagiye tumubonana bwinshi twovuga tukarondogora tugatindira abantu cyane ariko umusaza wacu tumwifurije iruhuko ridashira Mana muheze iruhuko ahari hose
ni umuntu umwe murakoze Imana ibaheze umugisha. Byari ngombwa aho nitwa tusita abantu kabiri abakwe abishwa nuvuga ngo abishwa bakagombye kutambutse bari hano nawe ugira gufata undi mwanya hari miniti haifa kugira urya mwanya w'abantu bahabatambuka. Mu byukuri ijambo ry'Imana rizarivuga ngo ibyubiba nibyo uzosarura ntiwoba ibi bigori ngo usarure ibishimbo ntibibaho. Uyu mugabo yabibye ubufura abo tubibamo. Uyu mugabo atubera igitabo cakindi baza bavuga ngo ni dokima y'abasaza ngo yashaje ngo igitabo kiba kigiye, ariko we ntaho cagiye. Twagishanywe mu impapuro zose twazimaze, njewe nasigaranye 10 undi asigaranye na 5 undi asigarana twazimaze, adusigiye ubufura tutazibagirwa n'ikindi gihe. Imana ihimbazwe. Uyu musaza wacu yatureze neza pe, twakuranye nawe tiyagaza dufata nk'abana be nk'abana, yagaza dufata nk'abarumuna be, akatwerekera akantu n'akandi. Imana yo mwijuru izabimwiture tiwokora neza nguzakorwe n'isoni. Uyu mugabo yakoze utuntu kwikanisa ku rusengero, njewe mpagera tumaze gutandukana ari mu Karingi, akora utuntu nkamusanga ku rusengero, ni uhaye uharurira urusengero, ni uhaye ugira gutya, ni uhaye ugira ate, ariko ari umupagani. Noneho nkabireba nkavuga ngo ntiyokora bene iyi mirimo ngo azapfe nabi, ntibishoboka ntiwokora bene iyo mirimo. Akita ku rusengero, abakirisitu ntibamenye igihe urusengero ruharurirwa, ntibamenye igihe baza baruharurira n'igihe baza oya pi, ugasanga ni uhaye uharura umukutano waje kuvuga, ugasanga ni uhaye uharura byacitse indara zakarubaka ko uyu musaza bitevyiwe. Kandi uyu ngwezo rwaba umukirisitu ibi binda zakora ibi ngibi, none dore iherezo ryiwe ibyo yabibye nibyo asaruye. Yesu ahimbazwe. Nturuzi Yesu yagira gutugani twinshi cyane. Yaravuze ngo iyo umurima ngo weze nyirawo ngo aza gutemesha umuhoro, nta kindi azakora. Nyiri murima ngo iyo weze aza gutemesha umuhoro, ukumubona tuvuye kumubiba hariya. Pawulo yarabyanditse yamabivuga kuriya tuvuye kubiba hariya. Ntuzubona abagore azaya mayikorera imbuto akamasa ibishimbo yotekeye umwana, akamabyikorera akabinengereza ku mutwe, yamara gushika akamapfuka umurira mu murima gahamba gataha. Ese ufite ikiye cizere ko nyuma y'ikindi gihe bya bishimbo bizozuka? Ntabwo badufite bwa papa pi azobaho kandi tuzomusanga. Turabizi kuko imirimo yakoze ari sawa. Reka dukore kano kantu, kampamagare abasaza bo mwakarundi nk'abangahe batambuke hano imbere. Ndabe nk'aba numva ho bukeya batambuke hano imbere. Abasaza bo mwakarundi nk'abangahe mutambuke nka batatu gutya cyangwa ne. Okay, Imana ibampera umugisha mwinshi. Nimumpeze iyo sapo niyo nkoni hano. Mumuzanira n'agatebe aho ngaho. Hanyuma turashaka gukora kino kintu. Uyu mubyeyi wacu mwumvishije kuko asize abahungu 5 n'abakobwa benshi. Yarabyaye abananje nduwiwe nje ubwiwe bwanje. Uyu mubyeyi yatureze neza bacu batari babizi, ntawe mu byumvi, ariko nje ubizi ndabizi. Asize abana babagabo, kandi muri abo 5 inka mu kibuga ziza zibyara inyana 6, ariko ntuzumenya. Ese uzumenya izo kamwa amata menshi, uza wamuvuga ngo iriya nkizi kamwa amata menshi, ariko yaje kubyara ikabyara iki? Izija kubyara ikabyara igihama, wari uzi ngo izobyara amata menshi. Bano bahungu biwe nabo ntituzuzobe mu intwari, ariko tugiye kuyitora. Ariko ntituvuze ngo nabasigaye inyuma ngo ndibaka. Umuririmbyi yaravuze ngo siku imekuja yagiza ngo wa kwanza atakuwaye. Noneho aba bose ntituzuzokomokamwe umugabo, nubwo twimika none, ariko kandi tuzi umugabo ntitubizi nukuri. Ninga kwa kundi kwindi inyani zivuka nduzumenya ngo izoba intendere cyangwa izocurika amahembe cyangwa izoyazamura. Oyaye uko barimo abazosana se babagabo kandi wenda batarabo twimitse, ariko twebwe turimika uko umuco wacu wa Kinyamurenguri niko twimika kabisa. Rero rwakabubana tuvire hasi yishare kuri iyi ntebe, tumusigire ubwami bwa data,
tubamushinge none guhereza isaha natambuke hano tugiye kumushinga ubwami bwa data. Uyu mugabo muhaye mubona ahangaha, iyi niyo mfura yacu, iyi niyo mfura yacu, tugiye kumusezera urugo. Mu by'ukuri nakuranye na papa, mubona mbana nawe imyaka twabanye nawe, hakika ya Mungu ndabivuze kandi nk'umuyobozi nari narabona kubita mama, nta munsi nabonye akubita mama habe n'umunsi umwe, kandi ari umupaga azanywa inzoga habe n'umunsi umwe. Ngaho rero abagabo bazakubita abagore bazovuga gute munsi bazohagarara? Ntimwumvishe ko bavuze ngo ashaje adakubise? Mwabyumvishe? Ariko abagabo baza bakubita abagore, mureke bavuga ngo bazamukubita abagore. Rero ndashaka kwimika uyu mugabo, turavuze ngo mwamuhondogo, umugabo dusizemwo mwamuzehe papa, ngo uyu mugabo muhaye mubona, uyu ni se waba bana bari umunabiwe, bitabujije kwa kundi nababwiye ngo ntituzizokamwa nuko izotega. Muso n'ubu mugabo uzomusiga, nusa na papa birakwangari, murumuna wawe nabasiga atakwaca, muto ya urya muherezi nabasiga azobaruta. Ariko rero mbivuze ntyo kugira ngo mubyumve, kuko mwese uko muzotega ntiturakumenya, izo bintendera inti tuyizi, izoshinga amahembe, izokamwa nitazokamwa ntiturabimenya, ariko tuzobimenya mu myaka 3 haje kuba imbere tuzabimenya. Rero tukaba tuvuze ngo uyu mugabo tumushinze runo rugo guhereza isaha. Papa binagana muhaye mubona ndangamyambi, dore urugo ruzobe nk'urugira ico ruba, urugo ndugira ico rwangira kuzotubwira amakuru, uzoca imanza zarwo, uzotubwira amakuru y'urwo rugo, ngira icumu rya data yagiraga, iri cumu gende rizorere runo rugo, rizomenye runo rugo, rizaramire runo rugo, rizambike runo rugo, rizayobore runo rugo. Iryo tegeko rivuye mwa Karundi riravuze ngo tugushinze runo rugo nk'umugabo, ikizaba muri uru rugo, ikizagora runo rugo, uzoduhamagare nk'umugabo, tuzogutabare, tuzotwiyambaze, tuzogufasha hamwe n'abarumuna bawe tutazi uko bameze. Rero Imana iguheze umugisha kandi Imana igufashe ukomere muri uru rugo kabisa, uzaruturerera. Murakoze. Nguyu muntu dushinze turamuse runo rugo, Imana izamufashe kurera runo rugo, Imana izamufashe kuyobora runo rugo, kandi azase na papa. Murakoze. Arakoze pastor, agize neza. Ari n'umugabo w'umuryango. Reka mvuga amagambo abiri njewe si shima, kuko no shima naje mbangiye gukora ico nari nabujije abandi. Nje ndasaba no wirega ku bantu, iyo umuntu ahagaze ahangaha uzutanga amategeko, watanga amategeko abantu baba nkabagira gutya, harimo abantu uzusanga rimwe na rimwe ntibashigikira ibyo wavuze. Mwigeze kumva abantu bavuze ngo nubwo navuze ngo ntibashime ngo je ndashima. Opposition zihoraho, cyo ni kimwe. Umugabo ngo yatonganye n'umugore, arinjira ngo arishanja, umugore ngo aramubaza ati si bivyo bibaye ibiki, kandi baramubwira ngo ntangwana ntoyibaho. Hano uzuhagera uhagira ngo urategeka kandi abantu bagushigikire, ariko watangira umuntu agatangira kuvuga ngo naje ndagira gutya, kandi iyo umuntu arema amategeko ndakarema yandi, position yabaye bazagoye. Rero ndasaba abantu bose nshobora kubona twaye umwanya cyangwa se ngaze kira umwanya bari bakeneye kuvuga, muri databukwe harimo bamuyomba n'abandi bose, duciye chini kabisa ya urinzi tusabye imbabazi kugira ngo mutubabarire. Asigaye turashima Imana ko yakoze kino kintu neza. Karibu perezida w'umuryango, ni wowe tureberaho. Karibu. Jewe ndanashoje. Kera bageze abandi ku rwandiko bakavuga ngo sinamenye aya. Arakoze umuyobozi wa gahunda, ariko baza bavuga ngo icyakunaniye ntukiraga umwana, ibyakunaniye kujera umwanya sinzi ko ari nje ubiraga. Nari kuvuga amagambo menshi usibye ko mwese muvuye kuvuga, ninje ugiye kuvuga bwa nyuma, mwamvugiyeyo nari kuvuga, ariko kandi niyo mwari kuvuga umukobwa wanje Nyabyiringiro yabivuze, nta yandi magambo twari kuvuga usibye ya twavuze. Nari gushimira abantu benshi hano bashobora gushika nk'icumi n'imisago, ariko mwabashimiye, mwabaye yanka yabyaye ikimasa. Nshimiye na perezida wa mutualité
umutwe umwe wibwira gusara kigiye twibagiye gushimira uwo muganga wagikoze Imana iguha umugisha. Ndavuga amagambo atatu mutavuze hanyuma ndangize, ayandi mwayavuze ngiye kuyasubiramwo bangiye gukora amakosa kandi bavuze ngo mbicitegererezo, ariko icitegererezo gihera kuri nimero 1. Miryango iri hano moko atandukanye y'abakongomani ndetse niba harimo n'abarundi, twihangane kubwo kubura umubyeyi wacu ndetse w'intwari, ubundi kandi warangwa n'ubwitonzi cyane cyane mu nzu ya Karundi, kubw'umwihariko mu nzu ya Muhondogo n'aba data bukwe n'aba Muyomba b'Abasinga. Twihangane, dushimiye Imana ko yatanze ibihe byiza. Ejo nabonaga imvura ari nyinshi, mwanabibonye hariya ku irimbi twahageze ritaruzura. Ejo niho batangiye kuyikora ariko ntibizakunda bitewe n'imvura. Imana ishimwe kubaza basengera imyanya n'ibihe, imvura ntiyaguye, byagenze neza. Muzehe Imana yamuruhuye, yararwaye indwara igoye nubwo ari igihe gito. Imana ishimwe ko yamuruhuye. Icyo yari yaramuzaniye hano ku isi yaragikoze. Yaragejeje imyaka 71, ya yindi bavuze ngo muri Bibiliya kuri kino gihe cyacu irakwiye. Tacha atakoze icyo Imana yari yaramuzaniye hano, yarabikoze byose. Dushimiye umuryango we wa bugufi, mbese abana be na madamu, mwihanganiye ubwo burwayi buza burusha bukageza naho byenda mwo kwidodomba, ariko Imana yarabarinze ntimwabikoze, yanamutwaye vuba. Turabashimiye cyane. Muryango wa Rwakabuba cyane cyane na madamu wa umukazana wacu, uyu muzehe yari mukuru wanje. Muzehe yabivuze ngo yabyaye intwari. Buriya butwari, je mukuru w'umuryango twaricaye turatekereza turavuga ngo gatoya kababyeyi bawe Rwakabuba na madamu wawe n'abana bawe twabahaye inka. Kumudakoma amashi. Wagize neza, Imana iguha umugisha nawe abawe bazabikwiture. Ikindi turabashimiye mwese mwe mwadutabaye, ababyumviye ku matelefone, ababibwiwe mu makuru y'abantu, nabumvise ko hano hapfuye umusaza kubw'impamvu z'ikiremwa muntu bataba namuzi, mukaba mwaje hano. Imana ibaha umugisha. Dushimiye abanyagasokwe mwatwakiriye, amashengero, ibi byose tukaba twabikoreye hano mu itorero ryanyu. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi itariki 2 z'ukwezi kwa11 mwaka wa 2024, Elisha Ndangamyambi Binagana takiri mu bazima, Imana yamujanye. Miryango nshuti bavukanye turamubabikiye ko atakiriho. Turabashimiye ko mwadufashe mu mugongo, turabashimiye ko mwadutabaye, turabashimiye ko mwatanze umwanya wanyu, turabashimiye ko mwatanze n'ibyanyu. Imana ibaha umugisha. Ariko se kurya mwamusuye arwaye, musure mukecuru, musura abana, musura abuzukuru, natwe abavandimwe, imitima iracafite kubabara ariko butari cyane ngo duti ibyiringiro, ariko mutwegere. Ahasigaye muzadusure mu rugo kuko muzamubikora. Uno munsi ikiriyo kirarangiye, ariko kandi mukomeze mudusure kuko tuvuye kubibuka. Ndatekereza ko umubyeyi wacu ni intwari, dore ko yabanjije kuba mu bihe by'ubupagani, ariko Imana iramwibuka, aremera, akabarangira inzu y'Imana. Abangana gutya tukamuherekeza n'indirimbo n'ijambo ry'Imana n'amashimwe angana gutya. Mu kumurangiza umubyeyi wacu tumwifurije iruhuko
bidashira n'umuzuko w'abera. Reka nsabe bene Karundi, ndabona ku muryango ni mubanguke, kuba mwatwitabye, kuba mwatekereje mugatekana. Reka tubaha amazi twateguye kugira ngo mubashe kumira amate, naho mugenda imihogo iri kwibasha gusohora amajwi. Karibu nihute.